into yakhe yonakele kakhulu. So ke sibeke umoya phansi bafowethu. Ngiyabona abantu abaningi bayangithega lapha ku Facebook, bangithega noma bangibalula lapha entweni enkulumeni ka Mhlonishwa uThula Sizwe Buthelezi ondunankulu kaZulu MEC wakwaKhokta. Lento ebikhulunywa uShenge iyiqiniso bafowethu, simtshela iqiniso, ngoba kufuneka ukuthi uma uyindoda into ithi mayingahambisani nawe noma ibukeka iphambana nawe mhlambe nezinto ozenzayo bese uphika ubuqiniso bayo. Lento esho uShenge wokuqala undunankulu kaZulu uShenge kungumsebenzi wakhe ukuthi afundise isizwe, kungumsebenzi wakhe ukuthi afundise isizwe ngezinto zaseNdlunkulu. Iwona umsebenzi wakhe ngempela njengondunankulu. Njengoba nibona abantu befaka amazipho engwe bengawona amakhosi, nibona abantu befaka amambatha bengawona amakhosi, befaka izikhumba zezingwe bengawona amakhosi. Izo zonke izinto lezo ke abantu phaqa abafana noPhakela Umthakathi befaka izikhumba befaka amambatho engwe, befake izinto ezifakwa ngamakhosi. Ugcine uma kuzibutho ugcina ungakwazi ukubona ukuthi ubani inkosi phakathi kwalaba abantu. Izona ke izinto eziyimsebenzi kaNdunankulu lezo, ukuthi kube izinto abayisebenzayo nabadidiyeli besilo naye njengoNdunankulu. So ke lokhu nje akushoyo ngokuthi ibutho ngelengonyama ngempela uqinisile. Ayikho ibutho nje, ibutho ngelenkosi ngelengonyama. Amakhosi mesehlanganisa amabutho akhe, leli butho lisuke liphambi kwesilo kusuke kuyibutho lengonyama. Ibutho liba yibutho kuphela ngelanga inkosi esuke ibize ngalabantu. Phela sikhumbule ukuthi abantu bangamadoda emizi, sikhumbule ukuthi abantu abodliwa ngamakhosi, sikhumbule ukuthi amakhosi amaningi abantu awabasizi ngalutho. Namanje njengoba kulwelwa izwe amakhosi abantu awabasizi ngalutho. Amanye wawo awafuni ngisho namakwerekwere amakhosi. So ke abantu ngeke bengaphili ngenxa yokuthi amakhosi wona amanye awaqondi ukuthi umsebenzi wawo kufanele kube ukuthi alekelele isizwe, avikele isizwe. Umsebenzi wamakhosi ukubusa phezulu kwabantu. Inkosi ngeke ibuse phezulu kwabantu bengasebenzi. Inkosi ngeke ibuse phezulu kwabantu behluphekile, behlushwa amakwerekwere. Inkosi ithule bese ithi inkosi iyabusa. Inkosi ngeke ibuse abantu bethathelwa imisebenzi emncane okuyiyona egcine amagceke eyenze kwaba khona lamakhaya akhona inkosi ephila ngaphezu kwawo. So ke amakhosi njengamakhosi oZondi, inkosi yakwaMandlakazi, inkosi yakwaMnqobokazi, inkosi yakwaMthembu eMsinga, amakhosi afuna ukushayelwa amahlombe, ihlombe kakhulu lawo, ngoba amakhosi akwazile ukuthi athi madoda lungisani, kodwa nilungise ngendlela enokuthula nothando. Nilungise ngendlela enenhlonipho, nikhumbule ukuthi abantu noma nibacela ukuthi abahambe kodwa bangabantu. So ke ngiyafisa mina ukuthi nazi ukuthi le nkulumo ebekhulunywa uShenge iyiqiniso. La madoda agcwele la kule mizi awalona ibutho zonke izinsuku. La madoda nje agcwele kule mizi le njengoba akhila amadoda ezakhela wona, engakhelwa amakhosi, engakhelwa isilo, imizi yawo awalona ibutho zonke izinsuku. Ayibutho lenkosi uma inkosi ibize abantu. Ubechaza lokho kuNdunankulu ukuthi abantu abakhumbule ukuthi ibutho ngelengonyama, ibutho sonke singabesilo. Ingakho kuzo zonke izinkulumo zami ongilalela mina ngiqala ngokukhulekela isilo, ngoba ngiyazazi ukuthi ngingowesilo. Ngisho ngeniphendula la ko Facebook isikhathi esiningi ngisebenzisa leyo mpendulo, noma ngabe ukhulume inkulumo ende kangakanani, uma iyinhle leyo nkulumo ngiyaye ngithi leyo nkulumo ngithi ke wena wesilo, ngoba kuyindlela yokukhombisa ukuthi thina sonke singabenkosi, umuntu ngowenkosi.
kodwa ke yize ke abantu mamhla inkosi babizile bangabesilo kodwa lapha ukuhlupheka kwabo kwansuku zonke ngisho isilo ngabe siyathanda njoba sazi ukuthi isilo siyathanda ukuthi abantu basobethuthuma kodwa njoba singenawo amandla naso amandla ephethwe uhulumeni ingakho ke abantu bekwazi benelungelo futhi lokuyisukumela beveze ukunganami kwabo ngezinto ezithile ngaphandle kokuthi bone ngaphandle kokuthi bethuke inhlamba kunabantu lapho bafowethu zonke izinsuku abathukana nengonyama ibona abantu okufuna kudilwe nabo lapho akungadilwa nabantu abenza into eqondile nohulumeni ngisho Ramaphosa umengameli Ramaphosa kungafanele ukuthi abukisiswe mangathiwa nje sefuna ukuhlasela abantu abenza into ekahle abangalwi namuntu lezi insizwa ke njengoba abantu bengibalula kangaka kule nkulumo kaNdunankulu bedideka kufanele bafowethu siqonde ukuthi laba abantu abahamba lapha emgwaqweni laba abantu abasuke behlanganiswe lapha emgwaqweni basuke benganikwanga imoto basuke bengakhokhelwanga mali basuke beveza umbono wabo nothando lwabo ngesizwe hayi ukuthi basuke mhlambe bedlula abantu badlula izinto ezinama budget imkhosi lena ekhona yamakhosi inama budget kodwa laba abantu basukuma bengana budget bengenalutho besukume belwele izwe labo so ke singahlanganisi izinto ezimbili ezingahlangani laba abantu enibabona la emgwaqweni sihamba nabo silwa lempe silwayo yokuthi izwe alilunge akubona ibutho bakwethu asisifundeni isiZulu abanye phela nakuyo lento yaseNdlunkulu nakuyo lento yobumsizwa namabutho nezinto zaseNdlunkulu nje zonke jikelele abanye bayafika kuzo abazazi kahle uyabona so ke ibutho yinsizwa zamakhosi ngokwehlukana ezisuke seyibuthene ndawonye lapha ingonyama ekhona khona ibutho yinsizwa zesizwe senkosi esuke seyiqoqwe izinduna zenkosi ngokwehlukana zibayilethe enkosini bese mase ididiyelwe seyihlangeneke lezo insizwa zibizwa ngebutho uma ngabe kamabutho amakhosi onke njengoba ingonyama isuke ibiza amakhosi eyohlangana emashobeni lezo zizwe zamakhosi ngokwehlukana uma seyihlanganisiwe zibizwa ngokuthi yibutho ziqhamuka zingamabutho amakhosi bese ziyahlangana ididiyelwe bese ke ziba yibutho lengonyama so ke uma ngabe ke insizwa zingabizwanga inkosi sizinsizwa nje zonke izinsuku la sinokuhlupheka okusibhekile zonke izinsuku la sineyinkinga ezisibhekile thina asinamali thina asinama budget thina asinalutho thina siyayihluphekela zonke izinto ngabantu bokufika esikhala ngazo la emphakathini zihlupha thina nezingane zethu ezethi ingane ayifundi nabelungu ezethi ingane ayihambi ngeemoto eziprivate maziye emsebenzini ezethi ingane azinabo baba abanamala allowances amaningi emsebenzini abayisebenzayo zisetshenzwa yithi lezo ingane ihamba ngeenyawo zezikoleni sisukumela lezo zimo lezi ingane nje ezidla ama snacks la yingane zezinsizwa akuzona izingane zebutho lezi ingane ezifayo ezibulawa ama snacks amakwerekwere yingane zebutho sorry ingane zezinsizwa akuzona izingane zebutho ingane zezinsizwa ingane zamadoda uyabona yothi ke mangabe sesibiziwe ke sahlanganiswa inkosi bese siba yibutho alikho ke ibutho insuku zonke ibutho liba khona mhla inkosi bize ngeke uhlangane nje nomuntu la emgwaqweni uhlangane nabantu behambela be10 beyiyela emshadweni kana insizwa yakithi esiya kuyo sonke ngoJune na insizwa yakwaTetha lapha eMelmont uhlangane nalezo insizwa lezo ebese uthi lezo insizwa seziyibutho cha insizwa maziyodeni odwendweni lwensizwa izinsizwa lezo insizwa njengoba siyihlanganise kanjena amadoda nobaba nabafana bethu ingane zethu na wonke umsisukumela izwe yinsizwa leza kulona ibutho ningaphambanisi inkulumo enhle kaShenge akhuluma khona ngebutho ekhuluma khona ngele ibutho alihlali akukho lapha elihlala khona ibutho liba yibutho mase kuhlangene siyinsizwa zilethwe enkosini so ke ngicela mina ningangitheki
einkulumeni zabaholi abasuke beyikhulumela ezinye izinto ezingahlangani nalokho engikwenzayo. Mina nginolwazi bancane kabi abantu, bancane kakhulu abantu abanolwazi lwezinto zobukhosi nendlela izinto zobukhosi okumele imiswe ngayo kunolwazi enginalo. Bancane khona ngisho amakhosi angenalo ulwazi enginalo mina ngezinto eziphathelene